Zapečena piletina sa povrćem. Ovo je najjednostavniji način kako možete pripremiti piletinu sa povrćem, a koja je izvrsno ukusna. A evo šta vam je sve potrebno za pripremu. Pileće meso oko kilogram, zatim 3 veće šargarepe, 2 manje glavice crnog luka ili 1 veća, možete koristiti i mladi crni luk. 7 do 8 krompira srednje veličine, zatim paradajz po želji, suvi začin, so, origano, biber i naravno ulje. Najpre sitno iseckajte crni luk, zatim dodajte ulje i so i pržite da omekša. Kada crni luk omekša, dodajte šargarepu koju ste iseckali na kolutove i zajedno pržite 2 do 3 minuta da šargarepa omekša. Potom pileće meso koje ste odcedili dobro od vode, posolite i dodajte bibera. Sa jedne strane dobro utrljajte, potom okrenite i dodajte soli i bibera i na drugu stranu pilećeg mesa. Za to vreme pržite šargarepu. Ukoliko niste uspjeli da kupite meso kod domaćih proizvođača, kao što je to meni pošlo za rukom i koje nema nekih loših mirisa, i ukoliko ste kupili u veletrgovinama, onda obavezno ovo meso držite u hladnoj vodi. Nekoliko puta menjajte vodu, sve dok voda ne pokupi mirise iz mesa. Dodajte meso da se i ono malo prodinsta, tako će jelo biti ukusnije. Kada dodate meso, dodajte i pola decilitra vode, oko 50 ml vode, kako se meso ne bi prilepilo za tiganj. Dinstajte prvo sa jedne strane, potom okrenite na drugu stranu. Znači sa jedne strane dinstajte 2 do 3 minuta, isto toliko i sa druge strane. I stavite poklopac kako bi meso lepo omekšalo. Iseckajte krompir približno iste veličine kako ste sekli šargarepu. Potom dodajte soli, oko pola kašičice do kašičicu soli. Poznato je da krompir se i so slažu. Dodajte i suvi začin, sve zajedno lepo promešajte i dodajte u jelo. Dinstajte oko 2 minuta, potom dignite poklopac, promešajte dobro, okrenite meso i dinstajte još 2 minuta otprilike. Samo da napomenem da sam za pripremu ovog jela koristila beli krompir, jer sam došla do zaključka da je sa njim jelo mnogo ukusnije. Dakle, ne znam tačno koja je vrsta krompira, ali znam da je beli krompir. Također je ovo jelo ukusnije kada koristite, tako kažem, stari krompir u odnosu na mlade krompiriće. Završili smo sa dinstanjem jela i sada je potrebno da ga zapečemo u rerni. Ukoliko niste radili u čini u kojoj ćete zapeći jelo, prebacite ga u nju. Lepo rasporedite meso u čini u kojoj ćete peći jelo. Zatim dodajte začine ukoliko je to potrebno po ukusu soli, suvog začina, zatim malo bibera i malo origana sam ja dodala, a vi možete i druge neke začine koje volite. Rasporedite potom paradajz koji ste isekli na kriške, malo zbog boje, a malo i zbog ukusa.
dodajte malo vode, oko 1 decilitar vode ili manje, ukoliko je meso pustilo više vode. Dodajte i malo ulja, posebno preko mesa kako bi bilo hrskavo. Dobro pokrite aluminijumskom folijom. Dobro ušuškajte sa svih strana, a potom stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Nakon 20 do 30 minuta podignite foliju i proverite da li je meso mekano. Ukoliko je meso mekano, sklonite foliju i ostavite jelo da se zapeče. Dok se jelo zapeče, možete pripremiti salatu od krastavčića, paradajza i maslinka. Koristila sam crne maslinke, dodajte samo maslinovo ulje i malo soli i promešajte. Ovo je moj predlog salate uz ovo jelo. I evo kako jelo izgleda kada se lepo zapeče. Korica od mesa je hrskava, a meso je mekano i lepo se odvaja od kostiju. Povrće je ukusno. Osim ovog povrća možete dodati i neko drugo povrće po želji, recimo grašak ili šta god drugo želite. Ovo je moj osnovni recept za piletinu sa povrćem, onako kako moji najviše vole da jedu, kako je najjednostavnije i najukusnije. Dakle, ostalo je samo da servirate. Uz salatu koju smo pripremili imate kompletan, savršen obrok. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like. Pogledajte i druge recepte sa kanala Lako je kuvati. Hvala vam što pratite. Spisak sastojaka ostavit ću vam na strelici ispod videa i prijatno!